borba za Hastahanu je borba za budućnost Sarajeva. Ja to istinski mislim da je tako, jer ovdje ćemo vidjeti koliko smo mi spremni da se uključimo u taj sam proces politički i donošenja odluka i upravljanja, a i zahtijevanja od struktura da u gradu dobijemo ono što zaista nama treba i da napokon preokrenemo tu logiku prostornog planiranja sa tržišne, da se okrene na potrebe građana grada Sarajeva. Hastahana je interesni prostor na kojem općina, kada je shvatila koliko vrijedan ovaj prostor ima, odlučila da zanemari da je muzej grada, kasnije muzej opsade Sarajeva, nešto gdje može da izgradi prostor koji neće morati lokacijski pokloniti ili dodijeliti, nego upravo suprotno prodati, zaraditi i tamo graditi nešto što će biti od interesa jednoj skupini ljudi. Jer mislim da su muzeji od interesa svakoj skupini ljudi koja obitava u ovom gradu ili dolazi u ovaj grad. Nakon toga se pojavljuje u javnosti ideja o gradnji zgrade vlade federacije. Mnogi će vam reći šta će vam Trebević jako blizu, ali nemaju svi ljudi novca niti vremena u današnje vrijeme da idu na Trebević i da tamo udišu zrak i slično. Nama je Hastahana sad i borba zapravo i za zdravlje ovog grada, s obzirom da imamo veliki problem sa zagađenjem i ono što oni navodno žele ovdje staviti je i podzemna garaža koja bi samo dodatno usložila taj problem. To je državno vlasništvo, odnosno općinska zemlja, koja, ako ćemo je već prodavati, trebamo je prodati po najvećim cijenama, jer se radi o jednoj vrlo rijetkoj preostaloj lokaciji koja, po mišljenju općinskog načelnika, kako to i u javnosti iznosi, ima značajne vrijednosti u smislu prostora i mogućnosti gradnje. Moje pitanje tad je bilo da li to znači da i park, jedini park koji imam, ako i nazvam veliki park, i on ima prostorne mogućnosti za gradnju, jako je potentan u smislu lokacije, da li ćemo i u njemu graditi sutra. Ono što bi recimo moglo biti interesantno za primijeniti na Hastahani je da bi ona se često iznajmljuje, iako je javni prostor, često se iznajmljuje za razne komercijalne svrhe poput holiday marketa ili evo upravo sad se dešava i ljeto u Hastahani i slično. Novac koji se dobije od tog, ja vjerujem da opština ima neki sponzorski ugovor, jer su to veliki reklamni projekti, da bi se mogao recimo davati mjesnoj zajednici, a možda čak i građanima Sarajeva da se taj participativni proces otvori pa da mi zajedno dogovorimo šta nama sad treba u ovom parku. Ono što je sada simptomatično je da građani kažu nećemo ni muzej. Mi sad želimo zelenu površinu. Sad meni kao nekom ko je profesionalac to može da smeta jer je planom zacrtano i planom da treba mijenjati. Ali sam uvijek za otvoren dijalog i za diskusiju. Dakle, povedimo javnu raspravu, neka građani izađu, neka izađu na referendum. Nažalost, referendum pravno formalno stoji kao opcija, međutim kada uđete u te procedure vidite da opet o njemu na kraju odluku donosi politika koja je opet izabrana od građana, ali svejedno, takva je kakva je. I da vjerovatno će imati svu snagu na narednom općinskom vijeću, koliko imam informacija, će biti razmatrana odluka o Hastahani, iako još uvijek vijećnici nisu dobili materijale, dakle to će biti, kako je to bilo i prošle godine, prilično onako ubačeno na dnevni red, vjerovatno. Ali ono što mi je jako drago jeste da evo i juče na javnoj raspravi za strojarad sala konačno bila puna, Hastahana je također bila puna, Crni vrh je također bio pun prilikom rasprave, tako da se čini da građani konačno osjećaju i neku hrabrost, pa možda čak i povjerenje u neke od ljudi koji istupaju u javnosti, koji zagovaraju njihove stavove, da postoji neka kritična masa koja se javlja. Ja se iskreno nadam da će svi građani podržati ono što nam uskoro predstoji. Za 25.7. je najavljena sjednica na kojoj će se donositi odluka. Odnosno, izabrani vijećnici opštine Centar će glasati da li će Hastahana ostati naša, zajednička, ili će je dati u bescijenje. Ja bih rekla da tu bude neki projekat. Mi znamo da se ovdje često jedno bude na papiru, a ono što se desi poslije strašni tržni centri, mnogo većih gabarita nego što su trebali biti i slično. Tako da pozivam sve ljude da vrše pritisak na vijećnike koje poznaju iz opštine Centar,
da glasaju za Hastahanu, a ne protiv Hastahane.